Nkuko twabigarutseho rero mu nkuru ibanza, Ndimbati akaba yagejejwe mu rukiko uyu munsi kugira ngo yisobanure ku byaha akurikiranyweho birimo kuba yarasambanyije umwana utagejeje ku myaka y'ubukure. Hanyuma rero mu rukiko Ndimbati akaba yabwiye urukiko ko umunyamakuru yamusabye miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ngo adatangaza inkuru ye. Uwo munyamakuru yavugaga ni umunyamakuru witwa Murungisabe ufite ikinyamakuru cyitwa Isimbi TV ku muyoboro wa YouTube. Umukinnyi wa filime akaba n'umunyarwenya Wihore Jean Bosco wamamaye nka Ndimbati kuri 23 Werurwe 2022 yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aburana ku ifungwa ry'agateganyo ry'iminsi 30. Uwihoreye muri uru rukiko yasobanuriye presidente w'urukiko cyangwa se w'inteko iburanisha impamvu abona adakwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo zirimo kuba atemera icyaha ashinjwa cyo gusambanya umwana utagejeje ku myaka y'ubukure no kuba adashobora gutoroka butabera mu gihe abafunguwe by'agateganyo. Umunyarwenya yagarutse ku kiganiro umubyeyi w'abana babiri b'impanga umurega kumusambanya Kabayizi Fridausi yagiranye n'umunyamakuru Murungisabe nyiri Simbi TV, asobanura ukuntu yabyaye agatereranwa n'abana be. Yavuze ko mbere yuko iki kiganiro cyo kuri televiziyo ikorera kuri YouTube gitambuka ku itariki ya 8 Werurwe 2022, uyu munyamakuru yamumenyesheje ko afite inkuru ye, amusaba amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 kugira ngo atayisohora, ariko ngo we amusubiza ko aya mafaranga atayabona. Uwihoreye Jean Bosco yemeza ko yabonanye na Kabayizi Fridausi ku itariki ya 2 Mutarama 2022 ndetse ngo kuva ubwo yatangiye kumufasha, akomeza kumufashanya n'abana n'igihe yari amaze kubyara, akabishyurira ubukode, akanabagaburira kugeza n'umunsi yaje gutabwa muri yombi. Yakomeje agira ati ikindi ntabwo yigeze atera intambwe ngo ajye kundega mu bugenzacyaha, ari nabwo mvuga ngo habayemo akagambane, ahubwo yagiye mu itangazamakuru. Byose byagiye mu itangazamakuru kubw'umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha. Uti hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi, ibyo byose bikaba ari aho ngo yaransabye miliyoni 5 kumukodeshereza inzu y'ibihumbi 300, umushakira umukozi ngo uzobereye mu byo kurera abana, mubwira ko ibyo ntabishobora. Wihore Jean Bosco yabwiye perezida w'iburanisha ko abana ba Kabayizi Fridausi yabyaye babagiwe no kuva kwa Ndimbati, rimwe ngo ajya kubatwara, atiba umwe amujyana ku ngufu, nyuma ngo abisabwe n'uwo yitwa se wa nyawe w'abana ajya gutwara n'undi. Ati rero akimara kumutwara umunyamakuru arampamagara arambwira ati mfite inkuru yawe, urama miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara. Ati nkubitiye rero ku by'umukobwa yari yambwiye ko ngomba kumuha miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda nkamukodeshereza inzu y'ibihumbi 300, ati nkamushakira umukozi ngo uzobereye mu byo kurera abana, mubwira ko ntabishobora. Inkuru nuko yasohotse. Nyuma y'iminsi 2 iyi nkuru isohotse, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku itariki ya 10 Werurwe 2022 rwatangaje ko rwataye muri yombi Uwihore Jean Bosco uzwi nka Ndimbati rumukurikiranye icyaha cyo gusambanya umwana, nicyo rero ngo aburanaho muri uru rukiko. Urukiko rwapfundikiye iburanisha ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo rya Wihore Jean Bosco, icyemezo kikazasomwa ku itariki 28 Werurwe 2022. Kuri uyu munsi isi yose ihimbaza agaciro k'amazi meza. Mu Rwanda hari bimwe mu bice by'igisagara cya Kigali binejerejwe nuko bitakibangamiwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza gusa, aracari n'ibindi bice byinshi bigihura n'ico kibazo mu gisagara mbere no hagati mu gihugu. Mu Rwanda rutegekanya ko mu mwaka wa 2024 abanyarwanda bose bazoba bafite amazi meza. Eric Bagiribusa araduha inkuru y'idonido. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, bwana Joseph Dukuze ijwi rya Amerika yamusanze ku ivomo ry'amazi mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali. Akoresheje amaboko arazamura akanamanura icyuma gisunika amazi. Ni ku ivomo rizwi nka Nayikondo. Kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi meza. Aha muri aka gace ka Busanza mu biganiro byacu twakunze kubagezaho ku ijwi rya Amerika mu myaka yashize, hari mu duce twakundaga guhura n'ikibazo cy'imura ry'amazi. Abahaturiye bakundaga kuvoma amazi y'ibirohwa akagira ingaruka ku buzima bwabo. Kuri ubu ijwi rya Amerika rihagera, abaturage baritangarije ko batakivoma amazi yanduye. Mu minsi yashize byari bigoye, ariko leta ishyizemo ingufu, ishyiramo imiyoboro migari mu makaritsiye n'ahitari kugenda bayishyiramo nyine. Ikibazo cy'amazi cyarakemutse. Nibyo kwishimira kuko ikibazo cy'amazi isa nkaho cyabonewe umuti. Mu minsi hambere
wasaga bigoye kubona amazi bisa bisaba ingufu hano ari umurongo abantu babyigana bo ari ibintu biteje impungenge. Indi minsi hano mbona abaturage bagenda bisanzura amazi hano ntabwo habura kuri iki cyuma cy'umupombo. Hano mu bishanga nta bantu bavomamo, baraza bakavoma hano bose. Indi minsi ubu ngubu ni neza nta kibazo cy'amazi gihari, keretse wenda ayo leta itanga hirya no hino mu masita ariyo yangiritse, naho handi ho hano nta kibazo. Ijwi rya Amerika rivuye kuri iki gishanga abaturage bahoze bateraniraho bavoma amazi yanduye ryakomereje ku yindi migezi mu kagari ka Busanza. Bwana Fabien Nshimiyimana ni kanyamigezi avomesha amazi kuri umwe mu migezi y'akagari ka Busanza, nawe yadutangarije ko iki kibazo cy'amazi kimaze iminsi cyarakemutse. Ntago amazi kibara cyane buri gihe abahari yanagiye agenda nk'imisi ngibiri akahita agaruka, ntago ari nka mbere amazi araboneka cyane. Hakunda gukora namazi akunda gukora n'umusanzi cyane, ariko ubu ngubu mbese robine zabaye nyinshi zegereye abaturage. Nta mazi nta buzima, ibyo ni ibyemezwa n'abahanga. Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryakomeje guperereza aremeza ko abashaka amazi mu kagari ka Busanza bayagura amafaranga hagati ya 20 na 30 ku njerekani ya litiro 20. Nubwo biruko hari bamwe mu birinze kumvikana mu itangazamakuru twabonye bavuye kuvoma amazi yanduye ahazwi nko muri Nyirakanamba, bavuga ko badafite amafaranga yo kugura amazi. Uretse Ijwi rya Amerika yageze kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi ku kiremwa muntu, hari n'ahandi mu mujyi wa Kigali mu turere twa Gasabo na Kicukiro no hanze yawo hagenda humvikana ibibazo by'abatagira amazi. Aha rimwe na rimwe haba hanagaragara ibikorwa remezo byagombye kubafasha kubagezaho amazi. Ni imigezi 5 ihari idakora, imaze umwaka n'amezi 2 idakora. Tukibaza ivyo bintu leta yarizanye ari umutako, ariko ntabwo umuntu yabaho amezi 5 asaba Imana ngo imvura igwe. Uzi ko usaba Imana ngo imvura igwe kugira ubone amazi. Tuvoma nko muri kilometero, ariko ubundi hari n'ahandi tuyabone naho ni kimwe ni hagati nko muri 800 wenda nkurikije uko ndeba hariya. Leta y'u Rwanda ikomeza kwizeza ko mu gihe cya vuba iki kibazo kizaba cyahindutse amateka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasaki kigashimangira ko mu mwaka w'2024 buri muturarwanda azaba abona amazi. Bwana Samson Hategekimana ashinzwe igenamigambi muri iki kigo. Igenamigambi ryacu rirareba abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'igihugu yo guha abanyarwanda amazi, kandi wenda nyine iyo umuntu ashonje nk'uko nabivuze ntabwo umubwira ibindi keretse umuhaye ibiryo, ariko aba bagiye bari kuri tere kuko niho baba babona yuko igenamigambi atari ryarindi riri mu mpapuro gusa, ubu noneho ibikorwa biri kugenda bikorwa aho ngaho no mu bice bindi byose hose turi kugenda tushyirayo ibikorwa remezo by'amazi ku buryo twavuga ngo muri wa mwaka wa 2024 ntiturabona ikintu cyatuma tuvuga yuko tuzatagera kuri iriya ntego. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasaki iragaragaza ko abaturarwanda bagera kuri 89% ari bo bafite amazi meza. Intumbero ya leta y'u Rwanda nuko mu mwaka w'2024 abaturarwanda bose bazaba babona amazi ku gipimo cy'100%. Leta igasobanura ko mu mijyi uzaba adafite amazi mu rugo we bizajya bimusaba gukora byibura urugendo rwa metero 50 ajya kuvoma, naho mu byaro akazajya akora urugendo rwa metero 200 ajya kuvoma. Ibi ni nabyo byari byitezwe ko byagombye kuba byarakemutse mu mwaka washize w'2017. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangije. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Haize iminsi 28 intambara Uburusiya bwakoze muri Ukraine itanguye, ibisagara bimwe bimwe bigaterwa n'Uburusiya harimwo n'umugwa mukuru Kiev. Mbega muri ico gisagara vyifashe gutubu. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye n'umunyarwanda amaze imyaka 34 aba ku mugwa mukuru Kiev. Hoshidel mucunga kawa atangura avuga uko byari bimeze muri ico gisagara intambara itaratangura.
mbere y'uko intambara itangira nta n'umuntu wanabikekaga. Hano abantu baratemberaga, abantu bakoraga icyo bashaka, ndetse n'abantu hano batemberaga mu Burusi, n'Abarusi bazaga hano n'ibintu utumvikanagaho ntabwo wabonaga bitagaragara cyane. Yego ku mateleviziyo no ku maradiyo abantu batandukanye bavugaga ibintu byabo, hari abavuga bashyigikiye Uburusi n'abandi bashyigikiye Ukraine, ariko muri rusange wasangaga ikintu cy'ubwanganye bwagezaho igihugu cyatera ikindi ntabwo byagaragaraga, nta n'ubwo umuntu yashobora kubitekereza. bivuze ko mu by'ukuri nubwo abategetsi babwiranaga amagambo nk'ayo, mwati tuzabarasa, undi ati bizagenda gute, mu by'ukuri abaturage ubwabo bo byabagoye gitumo. N'abategetsi benshi nabo byabagoye gitumo. Muribuka ko na perezida wa hano nubwo uzi ko abandi banyamahanga batubwiraga bati bazabatera ko hano kugeza ku munota wa nyuma nta n'umwe n'abategetsi bandi babyemeraga. Biramutse ari uko bimeze rero, abantu benshi baba batariteguye intambara. Ndavuga wenda kumwe umuntu avuga ati reka mfate utwangushye ndebe utwo nasahura cyangwa se nizigame utwo nzakoresha mu gihe cy'intambara. Ibintu bigaragara ni uko mbese no mu minsi ya mbere abantu bahunze bihuta, ibintu byinshi babishyize hano, yafataga utwo ashoboye akagenda. Ntabwo ari ibintu byari biteguye, bumvaga deja nubwo atari intambara izamara n'igihe kirekire, bumvaga bazahita bagaruka vuba vuba kuko benshi bagiye muri wese igihugu. Ariko rero nyuma yaho babonye ibyo Abarusi bari gukora muri iki gihugu, basanga atari ibintu bizima, atari ibintu umuntu muzima yakora ku isi. Batangiye gusenya amazu y'abantu, batangiye kwica abantu, batangiye kwishyiriza n'abantu batari abasirikare. Iyo wica abasivile icyo gihe abantu batangira kwitera ibibazo byinshi. Iyo bari barwanaga n'abasirikare nibura bikagaragara kuri ubonye ko Abarusi barasa amaso y'abantu, ukibaza impamvu, ukibaza icyo bashaka. Umuntu muzima umuturage usanzwe yibaza nicyo kibazo cya mbere yibaza. Duse n'abasubira rero nanone inyuma gato, ibyo by'ukuntu bagirira nabi abasivili wenda uraza kubitubwira hirya gato. Igisasu cya mbere kigwa kuri Ukraine, abaturage bamenye ryari, bamenye bate ko Uburusiya buteye, byagenze bite? Ubundi bateye mu gitondo kare saa 10 za mu gitondo. Ibisasu bya mbere byaguye hano, abantu bari begereye, tuvuga nk'abantu bari begereye ahantu hari ibibuga by'indege, ahantu hari ibigo by'abasirikare, nibo ba mbere batangiye kumva ibyo bisasu by'Abarusi. Na hariya rero hari umurongo w'intambara muri Donbass aho barwanira, naho baratangira icyarimwe nk'uko batakirana ikiyevu cyangwa n'ibindi byegereye Ukraine, ndetse ku mupaka w'Uburusi na Ukraine hariya muri este ku mupaka wa Kharkov na Sumu, abo nibo babyumvise bwa mbere. Ariko noneho n'ikiyevu mu gitondo saa 11 rwose natwe n'ayo mabombe yatubyukije mu gitondo kare. Ubwo twatangiye guhunga tujya mu buhungiro muri metro cyangwa muri munsi y'amasoko. Ubwo ntabwo mwigeze mutekereza, wowe ntabwo wigeze utekereza kuva mu murwa wa Kiev ngo usohoke mu gihugu nk'abandi? Mu minsi ya mbere bigitangira nta n'umuntu anabitekerezaga, abantu